Bella taba ya ka le Mankoko baby ile ge re keteka letšatši la bopapa ao moruti tlhabana man of God ko e leng gore re kopana le ena gone jalo re ke gore kabela gore ge re bolela ka Pastor Benji Motlong re bolela ka mange rena re kana ba re tsebaganyane kwa mora gore ya nnete go goleng ebile moshimane go tshwana le moshimane mongwe le mongwe dilo tša sepele ga botse o ile a tlaiša go tshwana le ba mamba e leng gore ba na le go tlaiša fela hei ya gagwe e tseneletše ka baka la gore o tlo re botsa gore go diregileng re nagana gore re latlhagetswe ke maloko e fela yena o latlhagetswe ke maloko a mantši ka iputša gore banna na re sentše kae gomme gona bele re motseba ile mongwadi moeletši seboledi se leng gore ke sa boditšhabatšhaba kore ge re bolela ka international speaker a re bolele ka motho e leng gore o tla bolela Gauteng fela goba bolela Limpopo fela o kgona go bea banna mola a ba botsa gore ge re bolela ka ditaba tše leng gore di ama rena banna rena bopapa ya ke ka fa ileng ambassador wa Father Matters gore taba tše leng gore di ama bopapa ke a o tseba moruti nka go hlatholla nka go botsa le gore o jileng e re go deeper woman of God ke re gare tla re go deeper woman of God ke e deeper ke dumela gore mo ka motsotswana o motse fela nna ke tlabe ke kgona go kwa man of God gore ka ba ile gore se o se bolelang go nkaraba ka mo ya e re ke kwa man of God go bolele mo ke go gore ke go kwa ga botsena Thobela, go deeper woman of God. Ke deeper. Man of God o nyaka ke bolele gore o latlhagetswe ke meloko e senyane ya lapa man of God. Ala. Ke tsenelele. Go deeper woman of God. Man of God o nyaka ke bolele gore wena. E re ke go go nya mogolo ka mokana ga one. O ra re nka tsenelela o tlo mpha mogolo ka moka. Ka mokana ga one. Man of God wena o ile wa tlaisha se botlhoko se le o se ile sa go diragalela o ile wa tlaisha ka thobalano sa lo monyane ke tsenelele go feta mo. You've gone deep enough, woman of God. Ke go mele mo. Ka ba ka sekolong le gona o phetse boima o tla ishitse sekolong man of God ke tsenelele go feta mo. Tseba ditaba ka mokana ga tsona. Man of God re go tlogele re ke sele ke sa tsenelela ke go amogela go iba le nna ya Thobela FM ye ke taba yaka le Mankoko baby ra amogela wena Pastor Benji Motlong. Thobela Mankoko baby ke te kwa ke le humble gore le lena mo le gono mo Thobela FM nene re go amogela hle ke be ke le ka seprofeto sa ka gore se sa le mo nneteng na nke gore hlalosetse wena ka bokopana gore tše ke di boletseng ka nnete ke nnete Pastor Benji Motlong ke mang ka bokopana o sotso boletse Mankoko baby Benji Motlong ke mosimane wa tswaletseng ko Soweto o goletse ko Free State jaaka se tso boletse gore o go se environment e le gore e ne ile abusive gona le bullying mo primary le high school o go tsele ena fela mosimane mo gare ga banyana mo leng gore o na dila mothuru mongwe le gore a gona lefoko nka di malefoko le English ba re privacy o kila o bona batho ba bomme le bosese ba gago ba le lepona ka montlong ga ba shapa wa ba bona ka gore ne re dula mothuru mongwe ile one bedroom fela ke robala le bosese baka ka motlatse ga tafole so and then go le gape Motlong a setse le teenager a o dula le batswadi ba gagwe a dula le batswadi ba gagwe everyone a sokofala one by one ngwaga ka moga ngwaga mo leng gore go sokofetse maloka a 9 a family within a decade mara pele go tlhokofala papa bothata bile gore a setse go tlhokofetse mama kamano ya the boy le papa ile a fetoga ka gore papa ene se motho le bele yena na go mama a tshela papa ga sa thusha ka montlong ga sa re ka dijo ga sa nna go ya bana ebile o tshintšha batho ba basadi go sana le dikausu so taba ena ile ya affecta this boy yang affecta gagolo ke sa le monnya ke sa le teenager mara ga re fast forward taba le yena papa hlokofala go setse ka mokana now re setse le moshimane o monnyane e leng teenager o ya ko baagishane o gopela gore nka go tlinela charity and then wena o tlamfa le ga e ka ba e keng o nang le yona gore ke reke bupi ke je so o na phela ka mokgwa o Benji Motlong go ba le couple ko neighborhood e leng gore ile ya mpona ya re no e tla so ke ba thusha ko ntlong ke ba cleanela ba ndoma ko toropong na go ile gale o patela dikoloto bo ya toropong
Okay. Moruti wa ka nke re tshware mo re ye dintlhe tša ditaba ge re boa re tlo no tswela pele ra lebelela gore ka ba e le gore tsotlhe tše e leng gore wa di hlalosa gona bjale re hlalosetša tsona re di kwišele ngwane o e leng gore o gae kwa mošimane a theletše gore kgolo ya mohuta o e ka go fiša lleng tša mohuta mang re a boa ka morago ga se ke gona ge re tswela pele gore hashtag Thobela FM 64 re kete ka mengwe masometshela nne ka nnete ke masomepediso fela re kele go irile ya boraro taba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore re tswela pele go boledišana le Pastor Benji Motloung o e leng gore go fihla ga bjalo ba re hlaloseditše gore o gotše bjang o tswela pele mo e leng gore re ile ge re ya dintlheng tša ditaba ya bela gore le tswela pele go bolela ka couple le kopaneng le yone Mankoko baby ke a leboga couple e be e thusha ka go rekela dijo e rekela diphahlo ke a gopola ebile cell phone ya ka ya mathomo ke reketše ke bona ke be ke ba thusha ke cleaner ba nroma go toropong ke reka di-grocery ebile ke thusha le ka gore ke patele dikoloto so papa wa ko ntlong yena e be le motho a berekang ka fa ntle ga town o a tla at least once a month so nako e ntšintši e be le nna le nne wa ko ntlong ke tshwana le ngwana wa ko ntlong so ke gopela letsatsi lengwe ke tswa kwa toropong ke tshwere di-grocery di-plastic tsa grocery ke kokota mo monyako ka tswa eno ga ke kokota a re e tla ka mo ke tsene ga ke approacha kamore ya ba re ke sitting room ke ga e le gore ke a bona gore aowa man bathroom mo monyako o botse motho shio mo o lepona o itšhaša ka body lotion ke sore ka gore a ke re ke a motseba motho ke mama kao ke betho ke le tshogo ke wisha di-plastic tse ke gopela mpotsa gore ao ke o thoma go bona motho a lepona ke time ke tshabe ke ko gae a mfounele ke gopela maletsi a ithuang tsa mfounela ka di-3 tsa January ke le kontlong bošego a fihle a kokote mo monyako ke thole ke re ao ke nyaka gore a na morakiyo ke switche off cell phone e a nreketseng yona ele ebe a bolela le mongwe ya gore ke a tseba go bone wa tseba ke mama gago o ngwana ka ntshwarele be ke sa ikemisetša go tshoša re ke go tsena ga ngwana mo moruti o bona le mengwaga me kae be ke le teenager re go botsa gore ke sa bolele mengwaga ke ta gore gona le ntho nka e tsang ka gore ke assignment e ke sa e dira cause ke kwele gore o ka re o sa tshela motho so kana go ga o bolela mengwaga batho ba bangwe ba tla kopanya ngwane le ngwane e ba fe 11 ka tsentšha maphelo a batho ba bangwe mo košing wa bo mare be ke le teenage ka nako be ke sa le monyana so a le mo monyako a re ke gopela tshwarelo o ngwana ka ke mama gago so ga ke ya mo monyako Mankoko baby ke tlo bulela mamaka ke bulela mamaka ke ya mo kwa rwalla ga ke bula monyako ka nnete walla ke bona ra wa motho wa re wa ke tshona ha re askis a lelo go feta mo a tsene ka montlong ga ang haka le nna ke a mo haka back ke haka mama ka back Mankoko wa gopelang tshwarelo yo a ile gore o gopela tshwarelo le nna ke a tšate kwa gore no ke thabetse gore aowa everything e be ke nagane ka tsela e seng yone ke thabela gore aowa mama ka šiomo ha re tlogelelana matsogo motho šio wa nsuna mare ga se mo go suna go le ba mama le morwa gago ke go suna wa boyfriend le girlfriend batho ba nyalaneng ke sa re ke a mmotsa gore aowa a se yona tabeng be ke ikemišeditše yona nka re motho o be a tseba ga bosoro o tshwanetse a direng o be a tseba le di-button tse e leng gore tshwanetse a di-press ke ga e setse a le mmeleng wa ka a ntshwara mo le mo a dira dilo tse ka mokane ga tsone e leng gore nka bolela ke re o ile ntho a e dirilego ile ya qhekanyetsa nama yaka mmele wa ka o ile wa arabela ntho engwe gore be ke sa e nyake ka gore ga o le motho wa monna pele go iragala seo sa go tshwana le se tshwanetse bonna ba gago bo eme so dilo tse a di dirilego mo go nna ile tsa ira gore bonna ba ka bo eme ke sa ikemišetša
mola wena o bo mo go kara ore go kara mma motswadi e re ke gopela tshwarelo go ba ileng gore ba kwa motlhomong polelo ye ba e kwa gore dikolo di a tswelela le gone batswadi ba tsamaya le bana ba iputsa gore go diragalang ke ka mo re nyakang gore re le ka gae re le batswadi re kgone go bolela le bana ba rena gore go ka bona se le se diragala ke timela go mma go ba papa o mmotse gore se ke se boneng ke se go ba ke timela go motho o mogolo o e leng gore gausi ba se ka nagana gore motlhomong go e ba le nna le kgono re ka polelo ye nngwe re no nyaka gore bana ba batla ishiwang ba bashimane ba sa kgone go bolela ba emelele ba bolela ge e le gore e dira gore ditsebe tša gago di be ka mokgwa mongwe se atla godimo ga se sengwe a re tsweleng pele moruti ke a leboga nkoko baby so a dira ntho a ba nyaka go e dira matša go fela before a e dira o le a re ko gonna o se ka tshwenyega ke na le protection ka lebelela motho e leng gore o mogolo enough go e ka ba mamaka yena o na le mengwageng ya bo 40 something nna ke le teenage a tipsena ka mmele wa ka ga se ka feditsa re o se ka tshwenyega la mathomo o tla tekwa o ka re o ditšhilanyana mara o tlo tlwaela and sona motho a tswa ga e tswa ke kitima ka mo moga gagwe ke khia monyako yo ke a nnesetsa go le late ka tekwa ke le ditshila straight ka nnete ka hlapa ke gopola ke hlapa mara ga ke teta go hlapa ke tekwa ke le ditshila straight manko go baby ga ke tsebe ke hlapile ga kana ka ile gore wa swana ke tekwa ke le ditshila le go robala ke go bone ke robetse nneng ka mara 12 ka gore be ke na le di-flashback mo go nna mo monaganong wa ka ke tlatse ka di-flashback ka mo letsatsi le latelang a ka nnata ko ntlong ra e foga gae ko ntlong ke gopola re dutse sofeng a re mo go nna ga o sa le ngwana wena o monna no wa tseba a re e gomele mo taba ya go tlaishiwa ke nagana gore re tlo tswela pele ka yona re lebelela gore ke tema ye feng e leng gore ngwana wa go tshwana le wena o e leng gore ga kgone go godisa ke papa a ka wela ka gare ga maemo go tshwana le leng gore feleditse o wetse ka gare ga yona nke gona bjale o bolele le papa le ngwana ba e leng gore segwara sa bona a se mo nneteng ke leboga mankoko just going back mo go sona story se ke nkare ke example e bontšhang gore mo e leng gore o ka gore le nna ga ke go leng gaka be go sena papa be go sena papa and then nako e ke o duleng le papa ebile nako nyane mara even though papa be a le gona but a hlokofala and le kamano be e se gona so kotsi ya gore o be ngwana especially wa moshimane o gola go sena papa ya pele ke gore ga o gola o tlo ba monna now taba ko gore o ithutile eng na go tswa mo go papa gago and gape bana ba ithuta go ya ka ntho ba e bonang e seng ba e ba e kwamang ko godimo ngwana o ithuta ntho ya e bonang mo go papa gago bothata ke gore if a gona papa at all mo botshelong ba gago ke mathata ke hlompha batho bo mma ba leng gore ba godisa bana ba bona eupša ke epe ya papa ke a tlhagelela se tsa godile re na le bothata ba di-statistics tsa botlokotsebe mo e leng gore dipalopalo di a bontsha gore batho ba bantšintši ba e leng gore ke bona ba dirang botlokotsebe ke batho ba banna and ga o lebelela it's because of bothata bo ba gore ga wa ba le godišo ya papa e leng gore ya mo rutiša gore na go ba monna o itshwara bjang nna tabeng yaka ke berekisa yone as an example ka gore a zanke go ba le a father figure mo go nna ebile mathata go goleng gaka ebile mathata a golo ka nako e leng gore be ke nyaka le go nyana ke sa tsebe le gore na motho wa mosadi tshwanetse ke bolele le yena bjang goba ke mo treate bjang wa tseba ka nnete seo se bolelang moruti ke tloba boroko ka baka la re lebeletse tšatši la sontaga ke letšatši la morena le leng gore ke letšatši la bopapa gomme Afrika Borwa e na le bana ba e ka bang diperesente tše 43.4 ba e leng gore ga bana botata go bona ebile ga ba ba godisa ebile ga ba ba tsebe go ba e leng gore lebeletse diperesente tše 3.7 ba e leng gore ke bana ba e leng gore ba godiswa ke bomma gona ba sena botata go bona ke tloba boroko potšišo ke gore go senyegile kae modi wa taba ye ya gore bana ba go lelapa le sa felela le ge e le gore mohlomong mma ka sepela goba mma la kgaogana go reng papa o sa godiše ngwana ke tla go botsa re na le mabaka a mmalwanyana re ko go fe a mabedi kapa morago la pele karoganong ya mme le papa ngwana ka nako nngwe o watša gore ka gore ba arwana mohlomongwe mme a ba re wa tseba keng o nkwešiše bohloko wena ke tlo go laya o ka se phete mmone ngwana goba
ka gore ba arohane e be papa yena re wa se ba ke nkushitse bohloko ngwaneo nka se mo support ka gore wena o dirile 1 2 3 ke le lengwe la mabaka la bobedi gona le bo papa ba bantšintši ba ile gore bona a ba godiswa ke bo papa mankokopedi so bo papa ba ile gore a ba godiswa ke bo papa ba na le bothata ba gore a ba tsebe bohlokwa ba go ba papa mo maphelong a bane ba bone ka gore bona ba sana le maqeba nkadima lefoko la English ba reng ke childhood traumas ba sana le maqeba a gore a ba godiswa ke bo papa so le bona a ba tsebe gore a sedina ka go ba papa bohlokwa ba go ba papa ke bo bofeng. Pastor Benji go ba papa ke eng ge re Pastor Benji ke papa re rang go feta go ba motho le gore o na le ngwana okay go feta go ba teng ka masheleng mo bophelong ba bana ba ngwana gago o pya go ba papa ke go ba teng bophelong ba ngwana gago whether o dula le ena go ba o dule le ena okay o ka ba papa ka gore o bolela le ena o tseba gore na o diragalang mo botshelong ba gagwe o diragalang mo sekolong di-homework tsa gagwe o hlophiwa ke mang ga gona bana ba mo hlopang kwa sekolong ke yona go ba papa taba eo o ka e dira e le gore wa gwane le mama ngwana gago still o ka ba papa ka gore batho ba bantši ba nagana gore go ba papa it's only ga e le gore mohlomong o dula le ngwana gago eupša o ka ba papa o sa dule le ngwana gago ka go ba le kamano le yena le boledišane. Pastor Benji ka gare ga tše ka moka di diragalang di go diragetšeng mo bophelong ba gago ke go tsena ganeng kua morago bo bolela gore bo re go gopola go nyala o nagana maemo a e leng gore o nyetše o ne mosadi o ne bana o papa ke papa re go bethela matsogo ka baka la gore tšeo di go diragaletseng a di a go dira gore o tlhape matsogo gore hei a kenya ke go di tsene tša go ba lelapa ke dumela gore bana ba gago ba fa kgodišo ye nngwe ye botse ye ba tshwanetšeng ke nkile qeto ya gore nna se ntiragaletseng ke sa le o monnyane se ka se diragale le bana ba ka re a leboga molaetša wa gago go bo papa ka moka e le ge re re mo go wena re re Pastor Benji motlong letšatši le le kaone la bo papa go wena ka Sontaga wena o reng go bo papa ba bangwe le bana ba e leng gore ba godiša ke bo papa go bona ba masogana re ke thome ka bo papa Mankoko baby bo papa out there ga gona taba gore o diragetseng pakeng tsa gago le mme wa ngwana eupša ngwana ke wa gago that is why surname le ka setso surname ke baya ngwana o tšea surname ya papa ngwana ke sedi ya gago tšea boikarabelo ba gago ga e le gore mohlomongwe ga o kgone go ba le kamano le ngwana ka mohlomongwe ka bothata ba gore mme ke na go thibelago o na le ditokelo o na le ditokelo ya ko molaong boledišana le bona o kgone gore o kreye access ya go tsebana le ngwana gago ka gore ke tokelo ya ngwana gore a tsebane le mama le papa and then ko baneng out there tseba bohlokwa ba papa mo bophelong ba gago mohlomong ka nako ngwe mama gago wa go botsa gore motho na re mohloki ba tseba gore ga setse o godile o tlo mohloka motheo tsebana le papa wa gago gagolo ga e le gore mohlomongwe o ngwana wa moshimane tsebana le papa gago ka gore o tlo gola o be monna and dithuto tsa gago o tlo di hloka. Wow. Pastor Benji ne re tshebetse go bolela le wena molaetša o e leng gore o fitlhišitše go batho le kgono ke dumela gore bana ba e leng gore ba gola ba sena batswadi gausu ba e leng gore ba tla bona batho ba e leng gore ba ba tšea bjalo ka batswadi ba bona e ka ba magišane e ka ba motho kerekeng e ka ba motho wa mo re dulang gona ga a thoma go mo dira tše e leng gore o di boletše ngwana o tla kgona go bona gore ye ga e sa le tshwaro ya mosadi o ke reng ke mma goba papa o ke reng ke papa o tla kgona go emelela a ya botša o mongwe gore tše ke di bonang ga se tšona re lebogile nako ya gagotlhe go leboga nna Mankoko baby Thobela re a leboga o bele letšatši le le kaone la bo papa ka la morena le lena ke a leboga gape re a leboga ke ena Pastor Benji motlong o kwele seemo sa gago gore ka bela gore go tloga bonyaneng go tše bjang go fihla mafitlhileng gona bjale le wena o eme ka maoto gore e ka se be nna ke koša ngwana o mongwe bohloko ka tsela e leng gore Pastor Benji kušitše bohloko ka gona ge e le gore bo o thomile napa o tlogele ye ke taba ya ka le Mankoko baby ka gare ga e ba le nna ke a leboga.